Wah, kita dapat apa ini teman-teman? Sepertinya ondel-ondel. Ayo teman-teman kita ambil. Wah iya, kita dapat satu ondel-ondel. Ayo teman-teman kita cari lagi. Wah, kita dapat lagi teman-teman. Kita dapat ondel-ondel lagi. Dapat dua ondel-ondel. Ayo teman-teman kita cari lagi. Wah, apa ini? Kita dapat ondel-ondel lagi teman-teman. Dapat 3 ondel-ondel teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Ayo teman-teman kita cari lagi. Masih banyak di sini. Wah, benar teman-teman. Dapat ondel-ondel lagi. Dapat 4 ondel-ondel. Ayo teman-teman. Di sini masih banyak mainannya teman-teman. Wah, apa ini warna biru teman-teman? Sepertinya Tayo teman-teman. Kita dapat boneka Tayo. Sudah dapat 5. Ayo teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Warna merah. Dapat Tayo lagi teman-teman. Dapat 6. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Masih banyak di sini teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Dapat topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, keren. Dapat topeng ondel-ondel. Ayo teman-teman, kita dapat 7. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wah, ini teman-teman. Apa ini teman-teman? Topeng ondel-ondel lagi. Wis, dapat topeng ondel-ondel lagi. Wis, dapat 8 teman-teman. Teman-teman, gimana lagi ya? Wah, sudah habis kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, kita hitung dulu yuk. Kira-kira dapat apa aja teman-teman? Dapat 1 topeng ondel-ondel. Dapat 2 topeng ondel-ondel. Dapat 3 boneka Tayo. Dapat 4 boneka Tayo. Dapat 5 ondel-ondel. Dapat 6 ondel-ondel. Dapat 7 ondel-ondel. Dapat 8 ondel-ondel. Wis, dapat 8 mainan teman-teman di sini teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye teman-teman.